Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alna hadzal yawmut ta'am wa harrama 'alaina fihi siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shadiqul wa'dul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazamun kafar. Sining umasallam malabbi ingke hadire mapaccingi pong Allah Ta'ala wa pancajiyengi alange lololisa wa pancajiyengi langi masusungang na belo-beloi na sabab bintang yare gawetoy macora matapa riwannie iya wadingi mancaji lampu ri atanna iya de gaga mulle mebu pada padanna koromet tajangi sininna alange nana pancaji ngaki mata aso na angkari pake sappa idalle halalata magaro pappena ditta bendenge pattammi bawa mataru-taru nayakia pangalla ta'ala maraja akka masenanya maraja akka nannan lauri atanna gangkanna naweresiki sulo matappa na sarekwam mangi namanya pappena ditta. Nayakia hadirin yang berbahagia, mage namai gamo patau de nasukuruki papidalle na pangalla ta'ala, de nasukuruki pabere na pangalla ta'ala, na teya pasuju irupanna lauri puange tau bansana iero melo mi ipas sadianga pacal dari pangalla ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Labani ulan ramalang ulam malabbi na mapacing tamasiman na law maboko tamapesabi rigaw angkana salaiki siaga egana dece maddu parupang mamuare gipong Allah Ta'ala napatarakka isininna deceng angkai na tampu rilalanna sabani nalesang dosa angkai riatita. Musa laitongan ni era malang rigaw angkata makatudat tudangang takkajanna masara samannay way mata melot tatti tasisang nasaba angkata melariwi naluru pasalay laban ni ramalange tallisutoni singaram manibawang maparingarang nariala pakawaru iye na asoe pada napake ni pakai barunna to matappa si kira-kira panasai abarunganna
moloi tau mangoloi nasibawai asukurukang nan nia at terima kasih tan rigangka lori pangalla taala maka to parori lalenna yesoe pada napake ni pake ama pacina umat salenge si kira-kira panasai tandra apa cingenna poleri rupa-rupanna dosae nasabak puramanan ni rito bakang rilalenna ulan ramalang sining umat salam malabi engke hadere upa paha yesoe napunna ito matapae pura pasilen narang ipakasiwia rilalenna ulan ramalang si bawa madeceng nasaba mapacin itu pole ridosata pada apacingenna anak mula jajie pole ribabuana indokna maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah faman samahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaumi waladatu ummu ulan ramalang ulan naparalwapung Allah Ta'ala mapuasangir itu dan nia usunakangi tatungangi sampajampan nie nanigi-nigi mapuasangi riasona nasampajangi riwaninna na karena tappa nania asimata-matang lori Allah Ta'ala masuk iri tu pole ridosana pada aso ijajinganna pole ribabuana indokna Allahu Akbar walillahil ham siulangi etana ipapole siaga egana dece rilalonna ulan ramalang nasabak purana ipasilen nara puasa nania pakkasiwia sunnah tarawih mabbaca korang masidakka mappabuka andrange rilainait koritu apalanna parallu sisa pada ijagai na aja na lesang nasaba apa kalonto-lonto na setange rigau engkana na pakecengi siriati na pakecengi pujiriale kesombongan dan lain sebagainya Pangalla Ta'ala na peringaranga kiri lalanna korange surah An-Nahl ayat 92 wala takunu kallati nagadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha batuanna aja lalo muangka pada ceritana sedia makunrai ia simata tattaiwi kaenna ia purana tenung tasilampa gangkana masara-sarap paimang makoto paro aja lalo mempori nawanawata nania aja lalo natokang yati makkadai laba niro ramalang tarotoni upalaba amala madecenge nasalai niro ulan ramalang taroni usalai toka siwiangi pangalla Ta'ala taroni wabokori masigie taroni wabokori masumbangen lori masigie iye asoi tumalapana taroni ilapi sujadaku taroni ulapi bawoku taroni ulapi pakaian pajaku taroni upalappa pasyokna setange wewe si bawa papole adorakan ripang Allah Ta'ala na ular ramalapai mapasi narito bakang dan nia ulan ramalam mangoloi pasi nato silat dan mebu amala madeceng ate kak bansana iye dek sisan nawad dinapake tau masangnya alena sallang masangnya alena to matappa nasaba siaga egana tahu melo rattei ulan ramalang nekia narattei pasuka na rattei ajalanna na lele ripamasena pong Allah Ta'ala narimakwanna na romakkada nabitta batuanna rogi wi tau mapat tanjenge saju i tau mapat tempoe sapuri pala i tau mammatu-matue makkade to riolota aja mupat tanjeng jama-jamamu rimatuna bajanna sangadinna nania upanna nasabab pedek matu i pedek mammatu ko baja dek bajanna sangadi napai muteke idosamu mabowongi asajuramu
Andre gurutta to panritae na parengerangi ki makkada. Tangai gaukmu neya muala andre gurung. Muala madecenge mutattangi majae narimakwan naro. Ajak lalo tarotaki si aleta paimang nasabak siaga egana dosa nania adorakang. Tasalipuri madeceng aleta akkanan nalalo kiri karesota rilalenna ulan ramalang. Gangkanna paralu korituriala paparingaranna pangulutta Anas bin Malik. Ia mancaji ada, ia simata nangol-ngolirat tawe. Wekka 70 sieso siwaninna. Seolah-olah tanah berkata, anak apona Adam, aswaso kolola riaseku pada jama muelorie, neya kia isangi makada engkau kotu matu mutamari lalenna buaku. Yang kedua, engkau kotu simata masenna riaseku, majapu engkau kotu matu mutamari lalenna buaku, de tanna mulolonganna asukarakange temaka-maka. Yang ketiga, engkau kotu simata tuntui yari gapat depungangi waramparang temu jampangi apolenganna apa cinganna nania akegunanna majapu engkau kotu matu mutama rigau ribabuaku rigau engkamu upasirapakang ulummu na ajemu. Yang keempat, engkau kotu simata pakai pakaian nania manre anu de na poji pengallah ta'ala enrengim pore muasang alemu nania jago culemu majapu engkau kotu matu mutamari lalanna buaku mancaji mu anre alati nania ulla. Yang kelima, engkau kotu simata pada pungangi gau-gau majae nania temu jampangi apa cinganna watak kalemu nania onromu majapu engkau kotu mati mutamari lalanna buaku monro ale-ale matuna watak kalemu. Upa pahana pun nai taurate engi ulan ramalang nagau napakke gune wattunna tobakangi dosana nania atas salanna pural labae nai napapapole amala madeceng makkadai nabitta khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sikas-sikasinna rupa tawe ia ilam perie umuruna nama kasing amalakna. Nania cilaka ngepaha arogi ngepaha nania asajura paha risesena tau ripindrangie umuru narate ulan ramalang nade napakke gunai papole amalak madeceng nania tobakang isininna dosa-dosa nama peralaloe nasaba angkane tamma puasa tamma sempajang rimuka nala ataromposangi nala kebanggaangi nareko manrei riasoe matolei de nama subuh rigo angkana na po cawa-cawa mi toma puasae maka dei pengallah ta'ala rilalan hadis kutsie anak apona Adam nigi tahu papole dosa rigo angkana mi cawa-cawa mutame mati riranaka rigo angkana teri napakua padi napacalana. Allahu akbar walillahil ham. Labani ulan ramalang nekia alabakanna de na berarti de nagaga wattu papole amalak madeceng neya apolenganna amalak madecenge de gaga pagangkanna kesempatange papole puasa engkamopi pada padanna puasa esso sineng nenia puasa esso kamisi angka puasa sunnah rilalanna ulas syawalang malad na sunnakan nabitta ri papole narampe rilalanna hadasana makada man sama ramadana imana wahtisaban summat taba'ahu sittam min syawal kasiyamid dahar nigi mapuasa ramalang nenapa coiri puasa enang asona ri ulan sawalang angka niritu samanna napa pole puasa sitaung maka to paro laban ni wattunna sampajat tarawih nekiang kamo pa sampajam pennie temaka lebih ri papole maka dai pengallah ta'ala ridalanna surah al-Isra 79
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saisanna pole riwannie sampajat tahaju kang iritu si kira-kira amala malabbi mupunnai mamuare napatattok ko puamu riahera atatongang ripujie. Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi mas sempajat tahaju na napakasingi carana mas sempajang majapuri pakalabbi iripong Allah Ta'ala nasaba asera alabirang 5 alabiran rilino apa wiwerengi alabiran ri akhira naya 5 riwerengi rilino. Yang pertama ri alitutui pole ri sinina abalae. Yang kedua iwerengi tajang yariga cahaya irupanna. Yang ketiga mancajiwi masale gangkanna mapuji tawe rialena. Yang keempat mabaraka iwarekadanna nareko engka napuada. Dan yang kelima riwerengi pahar riagamai. Naya apa iwerengi restori mundrinna pong Allah Ta'ala. Pertama ripatattongi pole riku burukna macahaya rupanna. Yang kedua rilomoyangi pak kira-kirana mati ri akhira. Batuanna ialengi alomongang di yaumil hisab. Dan yang ketiga lete ri jembatas siratal mustaqim padai bila tak bajoe. Dan yang keempat natarimai apalanna nasabak jari atauna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Yana asoe angkaki pada pasilan narangi pakkasiwia lahirenge nania pakkasiwia batenge. Nasabari bisaina carepana waram parata. Iari lolongange nasaba tenri sadari carana papole. Rigau angkana sakkata papole asagenangang kurangi wi aparikanna atau kasia-sia. Iena aswe ripallaherangi rioranutta risesena pong Allah Ta'ala. Sipato na riengeram madeceng dosa-dosa ripadatta rupatau. Risi kampota nania ribalibolata sumpulolata terutama duai pajajiata. Narimakwana naro hadirin yang berbahagia. Pada laukis siaraiwi tasiat dampat-dampangang nareko pura ki malappa arogi ngapaha nania acilaka ngapaha taurate engi to pajajianna nade napideceng laurialena pada cuku ki gare pikiri kiwi ranna-rannai tai ngerengi an rasa-rasanna magaro batena ambok tak saparaki dalle na angkai pake tuo. Lebih pasiha indota na tampu ki asera ulang 10 asona. Ipas salah-salah jokana. Andre temasipa inu temapasau deka. Tinro temanyamang rigau angkata na tampu rilalana watana. Nainapa kisi na jajiang rigo engkana nasi bawai an rasa-rasang yasekna an rasa-rasange. Resa si bali peri si bawa pedi maelo petu nyawana mengedem manguriwa napaki masu tepaje koritu masu macolo darae terisiki melo ripasusu gangkanna napasusu ki nainapana toja-toja na kelongaki. Ma perro sadanna lapong indok makelongaki aswani natea mamako gangkanna naepa siki nenapa na capu campaki tanna jampangi anrena naniatin rona asalat 7 muki idi lapongana nenapa na salipuriki riwattu temacaketa napakua akalitutu nania acarinana lapong indok lauri anakna nalabirang alena salah asalat 7 muki idi lapongana narimakwan naro pada telo doangi to pajajiata ritungka purata masempaja 5 waktu
maka dar rabbi gifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Betuana puang tadam pangka dan niat tadam pangetoi dosana dua itu pajajaku. Nan niat tamasai laloi pada toha batena mamaseika riwattu becuku. Taisengi hadirin yang berbahagia, naya tau madorakai ri pajajana, mapatang akatuna, lino temma deceng, akhirat temma muka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Rilalanna ia soma pacinge nama raja. Pada loni main atau rewa rijang cita, riwattu engkata mompa rilala babuana indokta. Maka dana pun Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Taniaga iya puamu naribali nama kada ba upusabbi idi puaku. Iye jan cita tampu ibatua makada pada angka ki matapa ripong Allah Ta'ala. Narimakwan nanaro pada loni maita pada lisaki umuruta amala madeceng. Naya amala madecenge na pancaji mapunangi mati ri akhira na manyamang na saukini nawai. Hadirin yang berbahagia, rilalanna ia salat para pitarai maka sisi sangi paresa aleta ireke-reke ngamalata rimun ride na panareke ki Allah Ta'ala resturi munrina. Naya akatana ya naritu sare kwamangi pada angka kipahangi makada angka moiga amala pureri papole rilino mapakario rio matiri ahera nareko maiga amalata maiga pakasiwiata wajiki syukuru lori Allah Ta'ala. Narilalanna yesoi pada loni mai nato siat dampat-dampanga pada ta umat salang imagi si bawata majama bali bolata silauta pada loni palabangi asalamakange ripalawangeta nato pada salama lino akhira. Si kira-kira sebagai patutu rilalanna koto bala parange takwal lupai palaturaki papasenna andre guruta pahikmae rima kadana pitu papat ngatana kuburu lauridi. Yang pertama tiwi memak komai pak bajalaleng mumasal gena rilalanna kuburue. Yang kedua tiwi memak komai ape makasing muapeki rilalanna kuburue. Yang ketiga tiwi memak komai pak dan risaka mak dan ringi rilalanna kuburue. Yang keempat tiwi memak ko pasalipu tamacake muasalipuri rilalanna kuburue. Yang kelima tiwi memak komai lampu tapede muasulangi rilalanna kuburue. Yang keenam tiwi memak komai bokot tamawari mamuare tamalupu rilalanna kuburue. Dan yang ketujuh tiwi memak komai uai macinong muinungi tamadaka rilalanna kuburue. Maka dai paimang yang pertama silada i rajingi alena pada punga waramparang nenapan nasalai. Dua silada pakasingi wibolana nenapal lauri kuburue. Yang ketiga naiseng alena de tamatena nade napasadiang alena bokut tamawari. Yang keempat naiseng alena melo lau akhira nade gaga kiringanna lauriolo batuana de napadiolongi alena amala madeceng. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua yang hadir di dalam masjidnya maupun yang mendengar khutbah ini lolonga ki barakakna ulan Ramalan kita mendapatkan takwa. Semoga kita mendapatkan kegembiraan pada nasangin nabita lisaimi farhatani farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqarabba. Napun naito mapuasai dua acat dioriungang mario riwattu malapakna riwattu bukana nanya mario toy riwattu siruntukna pong Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim
wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa qammis sadaqati fi yaumil li ulumil mu'minina sa'yuhum mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikal afwul ghafur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nala min rabbih ma lam yanalu muqarrab wa rasul mutahhar mabrur. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin ummi wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yarjuna tijaratan lan tabur wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah wa alamu ya ihwan rahimakumullah ala ibadi min kulli muqim musafir. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in warda anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Sining umat salam malabing ke hadire melalui khutbah yang kedua ini, saya juga mengajak kita semua untuk mendoakan orang-orang tua kita yang dahulu di Beru ini banyak membawa anaknya ke pesantren Dede Imam Koso. Saya salah satu di antaranya. Dan kepada orang-orang tua kami, baik yang masih hidup, akan diberikan umur yang panjang yang sudah mendahului kita, termasuk rekan kami Haji Karya yang sudah terlebih dahulu mendahului kami. Semoga diberikan rahmat di alam barzah. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' annal ghala wal bala wal fahsya'i wal munkar wal qahtu wal waba was suyukul mukhtalifa wasyada'idul wal amrad wal mihana wal fitana ma zahara minha wa ma batan min baladina haza khassa min buldan muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum waskuru ala ni'ami yazidukum wa la zikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.